Uria wari MC wa municipality Elias Murega augite kuri no ubatu bwa thirikari gutega kairi mogoti jaria ikugita Kenya. Akiaria augite ogoti buria bukuriwa ni butwikite murigo kiriba ingi ba Kenya na kuri no ubatu bwa bugutegerwa na kinya kwini kwane aria aririte kinya kigina kia Meru na kuga milioni 45 taburia MCs bakwendekithia ni untu bumbika na ni bubatere kugwatwa mbaru kagitenio kauna boe kurubaka ya PCA ni borite thirikari nene na ya county kugwatia kurwa na ntano chiari. Baba Nandi ni ekuru kancha township PCA kagite karabo kongora ntiku ekuru kancha neje. Na kirenti kweje bethobe na ntomerie mwanya ekugate thirikari tirambe na kurantano ciari na kinyako na nthiguru ya Kenya na thiri oringi twe ekuruba Meru Town PCA Church nitukoria thirikari yetu itikire kugia na okiri kugia na thiri anto bagwatanire atongoria na bange na nikendo na ana betu rira tukubarera bagukura baomba gukura bena thiri na kugia na okiri eno nturira kwina ndoa na mbara na mbathukano baria baumiaga muno yekuru tabatwe na ana beto bare na ana baria bange batiguciumba bionje turona ringi ana bakigwatwa no nturi kwina thina na mbathukano ona mbara ni turona ana bakigwatwa kiainya muno ana bare na ekuru koguo tukoria thirikari yetu itikire kugwena ngwataniro gatagati gatongoria makanisa nejetu na tuendelee kuunjia nkuma enjega ya mwathani wetu Yesu Kristo. Nekebata Nandi nikone nyari banini baraba kone yuba kumenyera na thirikari kinyama ntojegie kuregana na ntano ciare iria ithukitie ana beto bari baba inge na ikareta manto jati kwereka thiini wa bururi wetu na kogu batu tweba ekoroba Women's Guild PCA Meru Town kinya batu ni tugwatanirite na antu baria missionary bambiririe nteto iji cia kuregana na ntano ciare na twe ekoro ni tukuga kinya batu mantu tajau jati bweri gukarikira ana betu na amana bobo Elias Murega woroka mugani wa gitio kanisa nede auga thirikari nene itebiri kugitia mukenya ogoti bweguru babukomba kumwinyeria ngine. Serikali tafadhali tunawaambia wapunguze tax. Na sawa wafanye nini? Wapunguze tax, wasifinilie mwananchi kwa sababu mnajua mwananchi saa hii the burden is too high na bado mnakumbuka this is the process ya mambo ya taxation. Tunaomba kama sisi pia wale walichangia serikali kuingia pale the 2.5% ya vehicle, tafadhali change that because si kila mtu atiana gari kusema ni tajiri. Hata ule anatumia hii gari as a transport mode, ukipandisha tu % ile bado fare itafanya nini? Itapanda. The same hii ya unga, ukiweka % kwa mkate, these are daily vitu zile mwananchi wa kawaida anaweza kuwa akitumia. Lakini manto jeke kaunti Meru kagitagamba jeke kondo ayo twakiuga uju yaza kaunti na thirikari manza bako toko wareleza 45 million kwenda kila ward zombeka bete ile tikire mwananchi na ale ambio mashinani ikienda every ward ina equal portion na kila maendeleo zombe kwedro zevenere distributed kile kaunti yetu. Tax is compulsory tutena shortcut but tax negi itoere ete koine ile mwananchi okawaida tuga it must be reasonable ke principles of taxation na lazima itoena equity ikenda oregoro no onde tuindra tomba korea na kwa contribute to the tax na to collect tax era yonde igatumira bwe kadeu Muthuri Murioki, World TV, Mutiri Jwakangangi.